selective justice kana bomantu makonenie na justice yetawa National Cohesion and Integration Commission era yathie na mbere kwiwe kithondeka wa kuumania na mbare ira ciathie na mbere kwigwo mwankani wa 2728 anthiguruni yetu ya Kenya. Ukire okna kuma kana kwina mbere kwa gwichiara wa kwa National Cohesion and Integration Commission bado kwina mantu matetheretwo makina mbere kwa maikinyanarikaga na arende kwetheretwo kioneka ataka justice yetheretwo kina mbere kwigwa igitara wakano kwetheretwo baba bakiruthagirwa justice baba bangi batakuruthirwa justice mantu maingi tu maratu kwina mbere kwa tukimethagia karatatini gatuna na kinya karatatini gatutano ndeni ya ngatheti ino rukirirwa emunthi karatatini gatunana tukethiria abura mabithaa bathie na mbere kwigwa bagikagira na barabata kubatara kwigwa bakinenkagirwa mbecha cia ugima kana cover ira ya ugima mantu mama tukamethia karatatini gatunana arakurikana gutumirite ciringi bilioni ciiri kathanta ciiri kiri untubobo na bura ni mugaru na watho utego takagita atuthongire ndendi ngatheti ino karatatini gatwiri ndendi ngatheti ino reareria mantu makoneni na Masai Mara ni mpingiro ya nyamu cia mwitu na arende Masai Mara ni thiritwe kina mbere kwigwa egitwika recognized kana kithina mbere kwigwa recognize kurutha ni thiritwe kina mbere kwigwa gatwe recognize tu ni thiritwe kina mbere kwigwa ikiwatagirwa anene ni thiritwe kina mbere kwigitambulikaga kiri ibuku ria World Book of Record thiritwe kina mbere kwigitambulika kiri ibuku ria World Book of Record nara inde mpingiro no yithiritwe kina mbere kwigwa ikimenyekana temwe ya mpingiro ira nene aranyamuchia kithakathia na mbere kwigwiki ya mwanka na atari baingi sana kuma nthiguru mwanya bakaya kuona nyamu ino cha kurigaria na kaunti cia Masai Mara na bubu bukirikanaga ni achievement ene na muno kana nitagaria ndiri mberema kire nthiguru yetu ya Kenya na muno kirwa ngiruru rwa mantu makonenie na utali kuringana na barua ya thie na mbere kwekiandika watariki 10 mweri uyu twinau kumania na World Book of Record President etawa Santosh Shukla thie na mbere kwigwa kiraga governor wa Narok Patrick Ole Ntutu ati mpingiro no kwina mbere kwigikagirwa ndeni ya ibuku riri eri imwe ya mpingiro ria yithiritwe kina mbere kwigwa gikenia na ukuia tari baingi kuma nthiguru mwanya thutino cia karatatini gatwiri ago murithiri wa Meru TV karatatini waka gatwiri no tukwina mbere kwa tukithagiria mantu makonenie na nchancha mwere kwirigira kwigwa ikirura wa mwanka tukuwata nchancha moya murimo wa mukingo na arakurikana ati ni tagaria riri iguru sana kaina mbere kwegitethagiria nthiguru yetu ya Kenya muno kiri antu barabethiritwe na murimo uyu indi bena gintu gia gukenera utigira ati murimo uyu tukwina mbere kwigwa ukiba tharikagira nkuruki kinya ya kithimi kuririkana ndawe no kaina mbere kwigwa kila unchokana kirugura mwanka tukuwata January 2026 na arani chindano tu kaina mbere kwa kana kaina mbere kwa kene nkagirwa na ikirikanaga ati nchancha moino igatigira ati kwithirwa kuri na kaina mbere kwigwa gitigagira ati kinya barabethiritwe bena stigma barabethiritwe baki kingithikagane bakwina mbere kwigwa ya kugwerirwa kambu magarukia nini nguchokera jumya kagita gate kuraya Siri ya msamaha wa dhambi. Zaidi kuweka neno la Mungu ndani ya moyo wako mpaka ukiri hauna dhambi, mpaka ukiri wewe ni mwenye haki, wakati neno litaingia ndani ya moyo.
gwatanira na Pastor Ibrahim Karori ntuku chionde chia juma kwambiria thaa 2:30 chia ugoro aja kwa Meru TV akoreterete mubango jua siri ya msamaha wa dhambi. Unajua watu wao wanaweka seti ndio unaona kama imejaa wengi Kethari mori nikiri barebari na mpara na nyonta ni ontu bomantu jare jagirite ni kwethero bakanyirwa. Anuije no aranire no bichichia Meru TV na There FM okaigwa kore nonto bote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone nandi no tume maoni jaku gokrokira email yeto iria ni merutvcomplimecenter@gmail.com kana utoringire thimo gokrokira 0114 190 962. Meru TV chionere mwanya. Ibwega tukoinambara kwa tuicho kagira kairi na ikengo tukainambara kwa tukiendeleaga na kuraitha mara marinde ni ngatheti turetu kinyakaratati ni gatwiri arango kwengo kune kanango kwira ati ndawa ya kurigiri murimo wa mukingo ikainambara kwa kiruguragwa mwanka tukuwata Januari karatati ni gatuthatu no tukwithira andigoro ya Kenya iri watini bwo kuinambara kwiweke watawa ni yura amona gutuika thirikari ni thiritwe kikira bantu anene mantu makoneni na urimi nyimona gutuika thirikari ni thiritwe kikira bantu anene mantu makoneni na fertilizer thirikari ni thiritwe kinambara kwiweke kagira mantu makoneni na mbeu ya uguri bunini kuririkana ati Kenya iri kanyani kana Kenya iri watini bwo kwithirwa gikandanaga na yura rinene kinyuma ya thirikari kwigwa ikirutha mantu mamonthe kuringana na agriculture na food security expert kana atarambo mantu makonenie na urimi na kinya mantu mabia kuria bethiritwe bakiwa nthiguru ya Kenya ni thiritwe kiremwa igukinyithaniria amantu magitumi marama omba gutema nthiguru ino yigwekire bukanaga na wagi bwa bia kuria na araba kiariria andiki bandeto bethiritwe bakinambere kwa baita na kuga ati mario mantu maingi tu makwigwa makiruthawa gutigira ati nthiguru no ya Kenya ikwigwa iri kanyani ke kwigwa yina irio bia kugana lakini mwankaka gite yaku kuthiruoni Kenya iri watini bwa kwaga bia kuria karatati ni gatuna kariariria NCIC araende NCIC no yethiritwe kana abamo ba siasa bonekanite kuinambere kwa bakeragiria ndwaria chia kumeneria barabangi muno barabethiritwe bari rutere kana bakiringithana na mutongoro wa mugongo ukirikanaga ati NCIC gutiene tagari yethiritwe kinambere kwa kithukaia kinya kumani na tongoro barabethiritwe bakinambere kwigwa bakeragia mantu mwanya karatati ni gatuna bado ni mantu ma NCIC methiritwe makinambere kwa makeragirwe arayethiritwe kimenagirwe kira wate itakete na magego etiumba kurumana no ntubwambi no ntubwa mantu mara methiritwe makinambere kwa makendereaga aganthiguruni no indi etiene tagare no athire kwethiritwe kinambere kwa kithukia kana kinyagu salmon atongoria bara bethiritwe bakeragia miario etagirite kiri barabangi makarika maguragani mara methiritwe makinambere kwa makionekanaga na mantu mara mangi methiritwe maikuyagirwa nthiguruni gutie na bu yethiritwe kirutha kuona ati ne kurigiria kana ne go salmon barabethiritwe bakiringithanagwa na mantu mama monde siasi bethiritwe bakiambagire kuyogwaya no ntu bobora
Gen Z bethiretwe bakina mbere kwigwa bakirutha mantu mago eririkana wati Gen Z bathie na mbere kwa bakionekanaga mwanka mukuruku irio bamberie maandamano mama mago na nontu bura bathie na mbere kwa bugikagira thirikari mpio ni nontu mama mantu mara bathie na mbere kwa bakiaragiria imegwire magikinyaririkaga tuborendi bonekanite ati itaka ithurano bia 2027 Gen Z bakaina mbere kwa bena gugebo nene muno ntubura bwegite bugikagira asiasa mpio kumania na untububo karatini kama wanja kwina antu kathomba tu bethe tubakina mbere kwa bakiringithanagwa na wenyangia kagita kamandamano na kuona kawa low court ithiritwe kina mbere kwigwa kirekeria antu 37 bara bathie na mbere kwa bakiwatagirwa ndeni ya maandamano na bethiritwe bakirekagirwa na cash bill ya chiringi 200,000 na kuringana na mwerekero wa thitango cia mwingi ethiritwe kina mbere kwigwa kiaragirio ntubu na kiuga baingi bethiritwe bakiringithanagwa na ora wari munini wa rais Rigathi Gachagua indi bo bethiritwe bakionekanaga bari baingi kuringana na ngatheti ino kwina mawatho kana sheria chimbe chithiritwe kina mbere kwikithondeka wa kuriganiria na biothe bia kamari kwina sheria chimbe chithiritwe kina mbere kwikithondeka wa kuriganiria na gambling nimbi kuriganiria na biothe bibi kana ku bet nambi bira biethiritwe bigituika ntogona kiri ana baingi kana kiri mbethe baingi anthiguruni yetu ya Kenya karatati ni waka muwanja no tukwithira endia akamunyweso bethiritwe bakina mbere kwa bakireganaga na tua de thirikari utigira ati bara bakonywa nchobi na ntu bara bena mianka 21 kuringana na bunge ethiritwe kina mbere kwekeragirio ntubu na kuga ati kewo tikinyite mianka 21 na kana 21 21 years otibatiri kwigwa ugikundaga kamunyweso nuntu wona waina mbere kwigikagirwa bitanoni ukethirwa ukirikanaga kana ukiona kira kiarire ntogo tu indi endia batu pundi bethiritwe bakina mbere kwigwa bakireganaga na eturiri bakiuga ati muntu akinye mianka 18 bwana muntu umunene narekana no akunde mujinshira akunde kira ukunda akunde karatatini kama wanja kethiritwe kiaragiria ndeteno karatatini gatonana utari wa mathabu bwethiritwe bukina mbere kwa bwitaragiria na kuga ati chiringi billion chiri chithiritwe kina mbere kwigitumikaga kiri Edu Afya Fund na arachithiritwe kina mbere kwigitumika bura gutagirite ukirikanaga atiriri kwina arito kathumba bara bethiritwe bakina mbere kwa bakikagirwa ndeni ya cover ino ya Afya Fund kana bara bethiritwe bakina mbere kwa bakikagirwa ndeni ya mutarata uyu wa kithirikari na taritwa na batie na birabi kubatura kana batiko batara kwigwa bekiritwe kiri mutarata uyu kirikanaga chiringi billion chiri nchithiritwe kina mbere kwigwa igitumikaga bura gutagirite kana ikiuraga kumania na onto bubo thirikari ni thiritwe kina mbere kwigwa igiuga ati kegwa igikinyanagiria mawatho mara methiritwe magikirwa ma EU muno gutigira ati arimi baba kawa bakoina mbere kwigwa bakiona ya kugwirirwa ubone kuringana na waziri wa urimi Mutahi Kagwe arethiritwe kina mbere kwigwa kiranira kana kigawirane bwake kiri utigira ati ni kuthina mbere kwigwa ikiruthagata ikitethagiria urimi bu kuririkana ati senate kaina mbere kwigwa ikidesignaga Thika City Status Dream ya ikaina mbere kwigwa ikiaragiria mantu Thika City na araindi metho maingi methiritwe makina mbere kwa maikuru kuona
Nithiretwe kinambere kwikimenagirwo bantu anene baingi ba Kenya na araindi gwitikuko maguta kwithiretwo kionekana ta ugwati bunene kiri biashara mwanya mwanya buri ugwati bunene kiri kira gintu ririkana muthikiri na murithiri wa Meru TV kagita kara maguta mainambere kwa magitagia bubu maanisha gati kira gintu kainambere kwigwa gigitagia na rira gintu kira gintu kainambere kwa gigitagia kuikumaanisha ati ngarama ya uturo ikuinambere kwigwa gigitagia nkuruki kinyebura irakarakari kogu gwitikuko ngarama ya maguta ikwithiretwo kinambere kukiaragirwa anene ndeni ya karatati gaka karatati ni wakaga 10 mwaka utariria gitumi maguta methiretwo makinambere kwa magitia na gakionanagiria ururu bunene bwa mwananchi wa kawaida burethiretwo kinambere kwigwa akiwetaga kumania na wetia kwa maguta guku tukithi nambere nkuona ajumbe baki nambere kwa baki tawani kanja akengo kwa nambere kwa baki aragire mantu parliament kana bunge nethiretwe kinambere kwa gita ni Inspector General wa Boris Douglas Kanja muno kumania na ndwere chiretwe kinambere kwa ikionekanaga muno ire chiretwe kinambere kwa gikira rutero rwa Boris National Police Service watini nontu burende bethiretwe bakinambere kwa bakiuga ati ajumbe babatiri kwinambere kwa bakibu magiria na kwegwa bagitaragia ndetino nkuruki na gutariria mibango yayo gutigira ati ntigino itikwinambere kwewe ikionekanaga ikwethiretwe karatati ni 12 ya gokoti kithikagiria igamba rikonenie na ngukumu kagita gautongoria bwa governor wa Nairobi kana kagita kora wa governor wa Nairobi Mike Sonko rira ari utongoriani ya NGO nithiretwe kionda muntu kwigwakira wa shilingi milioni 667 nonto bwa kwithirwa akiwetwa na mantu maurongo ya nithatwira chie karatati ni 13 ndeni ya ngatheti ino karatati ni ga 14 ni ngathi ni mantu mambi ni mbicha ya cartoon narankuona ende tubure kithumba twa ana banini ana ba mianka 48 mianka 43 mianka 30 mianka 25 mianka 12 19 35 barabethire tubakinambere kwego bakiuragagwa na kira kibauragite nimbi nkuona tubure tutu kana mbere ino chithire tukioro tithagirwa bunduki ni barabethe tubaikwira ndeni ya maandamano kana barabethe tubakinambere kwa baikuyagira njarani chia askari na kiro kia kinene kiuragi mantu mama makathi nambere mwankari nontu ende nionekanite ati itaka thirikari kana baingi bantu barabethe tubakinambere kwego baikuyagira njarani chia thirikari karatati ya 15 kethira mantu makonene na biashara kubera go kainambere ko kithagira mantu makonene na shipping ndeni ya ngatheti ino muriviri mwende kumera gukethira mantu makone na kimanthiguru advert chathugia karatati ka 20 na tuthatu ndeni ya ngatheti ino real estate ire ya ndeni bado ya ngatheti ino ni chiathi nambere mwa karatati ni ka 27 ndeni ya ngatheti ino karatati ni ka 28 bado kainambere ko kithagia ndeni chia real estate kumiragu bado kainambere kuigwa kithagira ndero cha advert 31 ni mantu makoniani na property kana into barabara into mwanya nambi kumiragu public